Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyninta mumalichkan magistrado Augusto Ferrero Costa. Wakin magistrado kunawan kuskam audienciata hispichimunhaku Arequipa llaqtapi kay viernes chunka iskayniyuq punchaw agosto killa. Chunka horas, chunka pichkayuq minutos niyuq achikyay pacham hallarinja, chunka iskayniyuq constitucional mañakuykunata hatipaspanku. Hatipanakunapim kachkan, kimsa chunka hukniyuq waranja, kimsa pachak hanchisniyuq yupaychasqa Código Procesal Constitucional leypa, achka articulunkunapa contrampi mañakuy. Arequipapim audiencia kanja, internet nintakama, hinaspapas kikin tribunal wasipi. Chaypaqmi, tumpaqpa hinallatak tumpaskapa amachaqninkuna, rimarinankupaq mañakunanku, celular ninkupa yupayninta hinallatak correo electrónicuta sajitamuspanku. Mañakunkumanmi mesa de partes utaq ventanilla jurisdiccional administrativa niskanta, utaq kikin página web niskaman yaykuykuspanku. Pleno huñunakuypim kachkanku, umalliq magistrado Augusto Ferrero Costa, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallatak César Ochoa Cardich magistrado kunapas. Audienciatam hawaykuwaq Tribunal Constitucional Televisión Programapi, Canal Digital Nintakama, utaq Internet likapipas.